Attack on Titan. Erenove moći, kombinacija osnivačkog i Attack Titana. Biće spoilera, mnogi su iz mange. Upozoreni ste. I idemo! Eren je u priči osvojio titansku lutriju. Vekovima se nasleđuju 9 titana preko 100 generacija, ali nikada nije zabeležen slučaj kao Erenov. On je imao tu sudbinu da u sebi spoji osnivačkog i Attack Titana. Nijedna druga kombinacija ne bi dovela do toliko katastrofalnih posljedica kao što je ova. Da bi razumeli zašto i kako je Eren praktično postao bog, moramo da objasnimo moći oba titana. Moći osnivačkog titana. Kao jedan od 9 titana, osnivački titan ima svoje specifičnosti i sposobnosti i one su daleko najmoćnije od svih drugih titana. Zvali su ga Koordinata, jer se putevi svih titana i Eldijanaca spajaju u njemu. Ime Koordinata je logično, ali je Isayama potpuno prestao da ga koristi negde na polovini mange, iz samo njemu znanih razloga. Jedino ograničenje osnivačkog titana je što te moći moraju koristiti članovi kraljevske porodice, bar dok se Eren nije našao licem u lice sa Ymir u putevima. Eren je uspeo da nagovori Ymir iz puteva da otvori oči i da ne mora da bude više rob kraljevske porodice. Ideja da je to učinio nosilac Attack Titana, onog koji stremi napred i ka slobodi, je poetski lepa i prikladna. 2000 godina je čekala na zagrljaj i razumevanje i dobila ga je. Raskinuo je i poništio zavet kralja Frica i od tog trenutka Ymir je našem šonenu dala sve. Moći osnivačkog titana su prvo da stvara titane, bilo koje veličine, kao što je Karl Fritz prikazao stvarajući kolosalne titane zidova. Drugo, osnivački titan može da kontroliše bezumne titane, a ostalih 8 šiftera, iako nisu pod direktnom kontrolom, definitivno mogu da osete njegove namere i naredbe. Takođe, osnivački titan ne utiče ni na Akermane. I da, ima moć koju su fanovi nazvali Eldian Wi-Fi, kojom može da istovremeno komunicira sa svim Eldijancima odjednom, što je samo po sebi bio jeziv moment u mangi. Ovo bi već bilo dovoljno, ali Isayama je odlučio da od ovog titana napravi bukvalno boga, te mu je dao moći da kontroliše sećanjima i telima svih Eldijanaca. Tako je Karl Fritz učinio da ljudi Paradisa zaborave na spoljašnji svet, a i Karla Fritz je manipulisala historijnim sećanjima više puta. Jednom su moći ovog titana iskorišćene da se spasi narod Eldije od opasne epidemije, tako što je tadašnji nosilac izmenio tela svih Eldijanaca da budu imuni. Zastrašujuće snažne moći. Prvobitni plan Zika Jegera je bio da se ta moć iskoristi da se svi Eldijanci sterilišu, time praktično istrebljujući sve moguće nosioce titana. Zikova logika je bila da bez Eldijanaca neće više biti ni patnje ni užasa koje titani donose. Ali Eren se, kako smo videli kada je došlo vreme da se prelomi, nije složio sa tim i odlučio da učini suprotno, da istrebi sve druge nacije osim Eldijanaca, pokretanjem kolosalnih titana i zidova. Trenutno u mangi Eren sprovodi ovaj plan punom parom i stvarno je pitanje da li će ga izvršiti do kraja, odustati ili će biti sprečen. Ali kao da sva ova moć nije bila dovoljna, Eren u sebi ima i Attack Titana. Svi šifteri dele sećanja sa svim prethodnim nosiocima svojih titana. Porco Galliard, koji je nasledio Jaws Titana od Ymir, se maltene sećao Ymirinih saboraca, do te mere da se čak sećao i kako su se svi ophodili i gledali Rainera kao vođu i starijeg brata. Takođe moramo primetiti, Armin je počeo da se neobično intenzivno zanima za Annie od kad je nasledio Bertoltovog kolosalnog titana. No, Attack Titan ima specifičnu moć da može da deli sećanja sa prošlim i budućim nosiocima Attack Titana. Zato je Eren Kruger mogao da zna ko su Mikasa i Armin još pre nego što su bili rođeni, nešto što je fanovima u to vreme bilo apsolutno sumanuto. Takođe, ova buduća sećanja se izgleda okidaju dodirom sa članovima kraljevske porodice. Prvi put se Erenu to desilo u kristalnoj pećini, kada se setio prošlosti, a drugi put kada je poljubio ruku historije na ceremoniji. Pretpostavlja se da je tada Eren video sećanja iz budućnosti, pokretanje titana iz zidova, razaranje, smrti mnogih, uključujući i smrt Saše.
Otud i njegova bizarna reakcija kad je čuo da je Saša ubijena. On je počeo manijački da se smeje, jer je to bila kap koja je prelila čašu i apsolutno mu potvrdila da su sećanja koje je dobio iz budućnosti tačna. U trenutku kada je Eren poljubio Historijinu ruku i dobio buduća sećanja, Eren koga smo do tada znali je, slobodno možemo reći, prestao da postoji. Od tog trenutka on je nešto drugo. Definitivno je izgubljen šonen bistrih očiju i postao je hladan, proračunat i nemilosrdan, neko ko bi počinio genocid. I kako je Mikasa rekla tokom napada na Liberio, učinio neoprostivo. Takođe, tu imamo lep panel iz mange gde vidimo Arminovu i Erenovu ruku dok se Eren penje u cepelen. Arminova strana je puna svetla, a Erenova strana je puna tame. Takođe je posebno zanimljiv i moćan moment kada Eren vodi svog polubrata Zika kroz sećanja, uključujući i sećanja svog oca Griše. Griša kao nosilac Attack Titana je takođe mogao da vidi delove budućnosti i čak je mogao da vidi Zika na trenutak i da komunicira sa njim. Uopšte, sva poglavlja iz mange koja pokrivaju momente kada je Eren u putevima sa Zikom i Ymir su, kako kažu na forumima, čist kino ili ti remek delo. 2000 godina se čekao Eren Yeager da se u njemu spoje koordinata i napadački titan i da se omogući scenario koji se sad odigrava u završetku mange. Da li će pobiti ceo svet? Da li će ga bivši saborci spasiti, ubiti ili nešto treće? Saznaćemo valjda do kraja 2021. Ne znam koliko su srećni razvojem događaja likovi koji se nalaze u svetu Attack on Titan, ali za nas gledaoce i čitaoce tih 2000 godina je bilo vredno čekanja. A šta ćemo da radimo kad se Titani završe? Ne znam. Što reče jedna prijateljica, ja već sada polako padam u depresiju. I ja isto. To je bilo sve o moćima Erena i o njegovim titanima. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pratite nas i na društvenim mrežama. Pogledajte i druge videoe na našem kanalu. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!